Ndabaramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndamukije abantu bose baba mu bihugu bitandukanye. Nukuri Uwiteka Imana nabagiye neza. Ndashuhuje n'abantu bambonera kuri Facebook. Bene data mwumviriza ubutumwa ntanga kuri Facebook. Ndabashuhuje mwese. Amahoro y'Imana bane namwe. Yego, reka nshisheho itangazo gatoya. Ndasaba niba hari umuntu ashaka kwihana aze anyandikira ambwire ibyo ashaka ko ndamufasha. Kuko benshi usanga bampamagara kuri video. Umpamagaye kuri video ntago nitaba pe. Ndakubwiza ukuri ntago nitaba kuko ntago nzi uwari we. Ariko ni wanyandikira message ukambwira icyo ushaka, nanjye nzakwishura. Yesu Kristo nabagire neza. Kandi ndashimira abantu bose bampamagara bakanyandikira ama message bashaka kwihana. Nukuri Uwiteka Imana nabahe imbaraga zo kunesha icyaha. Haleluya. Kwizina rero nitwa Pasikazi. Nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo, nkaba nkora umurimo wo kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bave mu byaha. Bene data benshi muramenyereye ubutumwa ntanga, nubwo mbese kubwira abantu ngo bave mu byaha. Haleluya. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa bwiza. Ikigisho cy'uyu munsi cyitwa ngo nuko wihane ubwo bubi bwawe. Nuko wihane ubwo bubi bwawe. Bene data, buri muntu ariyizi, ibyo akora arabizi, ibibi akora arabizi. Noneho ijambo rikujeho ngo nuko wihane ubwo bubi bwawe. Reka dusenge. Data ndagushima urakayangana. Nukuri habwa icyubahiro kuba wongeye kunyemerera kuvuga ijambo ryawe. Mana ndakwinginze Mwami Yesu undungikira umwuka wera maze anshigikire. Data ntaba ari ngewe mvuga ahubwo umwuka wera ari we avuga. Data wa twese ndakweretse abantu bawe, ugende ubafungura imitima yabo maze ijambo ryawe ryinjire. Ugende ubafungure n'amatwi kugira ngo bumve ijambo ryawe maze barishire mu bitekerezo, baritekereze maze barishire no mu mutima. Mana waremye ijuru n'isi, ijambo ryawe rihindura abantu. Dore Yesu Kristo uragarutse vuba cyane. Uraje gutora abantu bawe, uraje gutora abageni bariya wakoye amaraso y'igiciro. Oh haleluya. Ndakwinginze Uwiteka ugire neza abantu bawe, umugisha umuntu wari we wese ari bwumva ino video. Urakoze Data, sabye nizeye kubyumvishije mu izina ryawe Yesu Kristo, amena. Turasoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice 8 ku murongo wa 22 no ku wa 23. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, reka ndababwire ikintu mwoba mwirengagiza kandi murakirengagiza buri mwanya. Yesu Kristo araje. Aje vuba. Aje gutanga impembo. Aje guhemba umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Nkaba nshaka kubwira mwene data uri muranyumviriza, icyo ukwiye gukora ni ukumwitegurira kandi ni ukwitegura guhembwa. Wakoze bibi
uzahembegwa ibibi wakoze. Wakoze byiza uzahembegwa ibyiza wakoze. Rero bene data, nimwirebe mwikontorore, kuko Yesu Kristo araje, aje gutwara umugeni, araje vuba cyane. Dore ntatinze, Yesu Kristo araje. Haleluya. Benshi muri ko murabyirengagiza, benshi muguma muvyumva ariko murabyirengagiza. Yesu Kristo araje mwene data. Haleluya. Ngo hahigwa ngo abamesura imvune zabo, ngo hahigwa abamesura imyenda yabo. Reka ndababwire bene data, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane kuko Yesu Kristo agarutse. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usenga umwami Imana, namba kumbure ibyo wiyumviriye mu mutima wawe wo biharirwa. Subire mweno jambo. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usenge umwami Imana, namba kumbure ibyo wiyumviriye mu mutima wawe wo biharirwa. Kuko mbona yukuri mwibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya. Reka nsome kandi. Kuko mbona yukuri mwibamba ry'umururazi no mu ngoyi zo kugabitanya. Ndasaba umuntu yaba afite Bibiliya yakwisomera neza kugira ngo asobanukirwe. Umwuka wera maze aguhe amagambo maremare, agusobanurire, agufashe. Haleluya. Ngo nuko wihane ubwo bubi bwawe. Buriya niryo jambo nashaka. Ngo nuko wihane ubwo bubi bwawe. Haleluya. Bene data nshuti z'umusaraba, ubwo bubi bwawe uri murakora urabuzi, ibintu uri murakora urabizi. Mwene data, reka kwirengagiza, ni wowe uri kurabwirwa. Reka kwirengagiza, ijambo rikujeho. Yewe wa musambanyi we, dore ijambo rikujeho. Ni wihane ubwo bubi bwawe. Yego, yewe wa muntu we witwa kuri umukristo ariko ukikinisha, dore ni wihane ubwo bubi bwawe, kuko ijambo rikujeho. Imana ishaka ko wihana. Urazi ubusambanyi ufite, usambana wihishije, ngo kanaka ngo ntakureba, ngo abaririmbyi bagenzi bawe ngo ntibakureba. Urazi ukuntu usambana buri mwanya. Bene data, ijambo rikujeho, ijambo rikujeho ngo nuko wihane ububi bwawe. Ibyo ukora urabizi, biri ukora wihishije urabizi. Ubujura ufite urabuzi, ubujura ufite urabuzi. N'ibyo uri kuriba urabizi. Ngo nuko ni wihane ububi bwawe. Erega Imana yakubonye, Imana yakubonye. Iri ni ijambo rikujeho. Yego, yemwe mwabajuramye, mwibesha iminzane. Iyo abakiriya baje kubashorera, mugenda mukata akarobo gato gato. Iyo aguze byinshi hoho, ucukuraho ibintu byinshi ukabisigarana, ukamuha ibidakwiye. Ndakubwiza ukuri mwene data, nawe ayo magambo ntuyirengagize, kuko mubajura nawe urimwo. Uri umujura, uriko uriba bagenzi bawe. Imana irikira kubara kuri umujura, nuko ni wihane ubwo bujura bwawe, nuko ni wihane ubwo bubeshi bwawe.
abakozi b'Imana basigara ari abasambanyi ugasanga bafite abagore babiri. Abakozi b'Imana basigara abajura. Yewe ndababwire n'ukuri nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ishaka ko mwihana, nuko niwihane ubwo bubi bwawe. Ndababwire bene data, umuntu wese azi ko ari mwarakora ibyaha nta juru afite. Mbese kutiyumvira ko wapfa, nta nubwo uri kuranabyiyumvira, ntago wiyumvira ko ushobora gupfa umwanya wari wo wose. Ndakubwire urupfu ntago rutanga randevu. Urupfu ntago rukubwira ngo nzaza gutora ejo ngo cyangwa hirya y'ejo. Kandi ndakubwira urupfu ntago rukubwira ngo nzaza gutora mbese mu mwaka uza. Mwene data, urupfu ruza rudakomanze. Urashobora gupfira mu buriri, urashobora gukubitwa n'imodoka, mbese urashobora no gutsitara ukanaga ugacupfa, ukagwa ugapfa. Reka ndababwire ngo ni mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Ni mwame mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Haleluya. Kuko utazi igihe uzapfira, ni wame witeguye. Urashobora gupfa no mu ijoro. Ese ni wapfa uzaja hehe? Kuguma wirengagiza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riko iraza rikubwira ngo wihane, ariko uriko uragira iki? Urarita hariya. Mbese amatwi wazibiye, ntushaka kumva ijambo ry'Imana, ntago ushaka kumva iby'Imana iriko irakubwira. Imana ishaka ko wihana kugira ngo ntuzurimbuke. Haleluya. Benshi mushaka kuja mu ijuru mudashaka kurikorera. Mushaka kuja mu ijuru mudashaka kwihana ibyaha byanyu. Ndababwire nta munyabyaha azigira aja mu ijuru kiretse yihana. Reka ndababwire nimwibuke ibyo umwami Yesu yaje gukora mu isi. Yaje gushaka iriya ntama yagize iki? Yazimiye. Yaje gucungura abanyabyaha kugira ngo baze baronke ubugingo. Ariko wewe urashaka kwigira mu ijuru mbese utihanye. Ndakubwiza ukuri, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu n'umwe azaja mu ijuru Yesu Kristo atamujanye. Kandi ndakubwire mwene data, Yesu Kristo nigwo rufunguzo. Yesu Kristo n'urufunguzo ruzakwemerera kuja mu ijuru. Nimushake rero urwo rufunguzo. Reba ukuntu mwambara ubusa. Benshi nta nubwo munibuka ico umubiri wanyu icarico. Ico mukora nukwitukuza, nukwambara ubusa, nukwambara amaherena, nukwisiga, nugukurura imishatsi, nugushirako ibintu mbese ibishatsi bitari byanyu. Bene data, muribagira ko imibiri yanyu ari sengero z'umwuka wera. Murabyibagira. Reka ndakubwire, nimba uzi kuri kurihindagura nk'uruvuruvu. Urazi uruvuruvu? Muraruzi. Uruvuruvu niho aho rushitse ruhindura ibara. Nimba ari rugiye mu byatsi rubugwatsi. Niba rugiye ahantu hari umuhondo ruba umuhondo. Niba rugiye ahantu hatukura ruratukura. Nimba rugiye ahantu h'umukara ruba umukara. Yego, aho rugiye hose ruguma ruhindura ibara. Mwene data, ubwo nawe ntiwaba uruvuruvu? Ubwo ntago waba uruvuruvu koko? Kugenda mu rushengero wambaye birebire, washizemo igitambara, ukagenda gukora umurimo w'Imana, hanyuma wasohoka wagera mu rugo ugaca utangura kwambara kamini. Mbese musigaye mukirizwa mu rushengero, mwagera hanze ubu Kristo mukabuta mukibera iki? Abantu basanzwe. Reka ndakubwiye, ukwiye gukizwa aho abantu bakubona n'ahantu batakubona. Kuko hariya ahantu batakubona
habonwa n'Imana yo mu ijuru. Imana ireba hose. Imana ireba hose. Hariya mu rushengero abantu bari ko barakureba, yego wambaye birebire, umunsi yaje yambaye birebire, yashizemo igitambara, ariko ugeze hanze uca ubu wundi muntu. Amagambo ameze nabi, muvuga amagambo mabi. Reka ndababwire bene data ngo ni mwihane ubwo bubi bwanyu. Yewe wa musinzi we, wa mukristo wuri umusinzi, munywa inzoga, mbese mugisinda, muvuga ngo muri abakristo, mukagenda mu baririmbyi ngaho muri ko maririmba, mukagenda mu ivugabutumwa ngaho muri ko muravuga ubutumwa, kandi ubwo muri abasinzi, murafata isoda mukavanga n'inzoga. Bene data, nta musinzi azaja mu ijuru. Ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Ni mwihane kuko umwami Yesu ashaka ko mwihana. Bene data, muri ko muranyumviriza. Ubu umuntu atwara ibyaha byiwe mu rushengero kugira ngo agende agira iki? Agende yumva ijambo mbese ryamukoraho hanyuma yihane. Ageze mu rushengero agaca asanga amatako ari hanze. Yagera mu rushengero agaca asanga amabere banikiye. Yagera mu rushengero agasanga mbese ipasuwa igeze hehe? Ipasuwa igeze hehe? Igeze munsi y'ikibuno. Yagera mu rushengero mbese agasanga abantu bambaye imyenda miremire, bitwa ko bambaye imyenda miremire, bambaye akayunguruzo, hanyuma imbere hariko haragaragara. Wa muntu yarafite icyaha cy'ubusambanyi, yagera noneho noneho kigashaka umwicirayo. Yari yifitiye amarari, yagera mu rushengero none yabona iryo buno ukuntu bari hambiriye, none hakumva arapfuye. Yagera mu rushengero yasanga amabere noneho ukuntu bayazamuye n'imizi iragaragara, hari ukuntu bayazamura ino akamera nk'uku ino, bakayazamura. Maze rero uwo muntu yabona ayo mabere agaca atangira kumva byanze. Bene data, uwo muntu azakizwa gute? Yagera mu rushengero abantu barimwo baravuga ubutumwa, agasanga noneho ni babandi biyambariye iki? Ubumini. N'amagambo barimwo barigisha n'amazu, imigisha, mbese akabura ijambo mbese ryatuma yihana, akabura ijambo ryatuma yihana ngave mu byaha. Bene data, nshuti z'umusaraba, nimuhindukire. Buri ibintu byose muri ko murakora ntaje muzajamwo mutihanye, ngo nuko niwihane ubwo bubi bwawe. Abandi namwe muri ko muragenda mu bapfumu, mukazana uduti, mwamara kutuzana mukadushira ino, mukagenda mu rushengero, ubwo mugiye kwica bagenzi banyu. Yewe ndakubwiza ukuri wa murozi we, imbwa n'abarozi bazaguma hanze. Imbwa n'abarozi bazaguma hanze. Genda usome mu byahishuriwe Yohana, niho uri burisange. Niho uri burisange, genda usome mu byahishuriwe Yohana, aho hantu ngenda hakunda. Igice 22 ku murongo wa 15, ugenda usome. Ugenda usome imbwa n'abarozi. Reka ndari gusomere wewe udafite Bibiliya. Ndari gusomere wewe udafite Bibiliya, kugira ngo uryumve neza. Ibyahishuriwe Yohana 22 ku murongo wa 15. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi, n'abashakanye, n'abicanyi, n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Namwe murabyumva ngo inyuma hazaba imbwa n'abarozi, mbese n'abashakanye, n'abantu bakunda kubeshya bakabikora. Niba rero uri mwaba ngaba,
mwene data, nimba uri umurozi umenya ko mu ijuru utazinjira. Niba uri umusambanyi ndakubwire wamusambanyiwe, wewe uheba ukagenda udukobwa twose uyoboye ukadukubitagura inda, ugahera kuwa mbere ukubitinda, ndakubwiza ukuri nutihana kuriya munsi nta mbabazi, ubu ngubu uri kurumva amagambo yo kubwira ngo wihane uriko urayanegrija. Ndakubwiza ukuri kuriya munsi nta mbabazi ntazo, ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Haleluya, ni mwihane kuko murazi neza ko nta murozi azinjira mu ijuru, nta n'umupfumu. Yewe mu ijuru hazajayo abantu bazaba bakijijwe neza, hazajayo abageni Kristo yakoye amaraso y'igiciro, nibo bazaja mu ijuru. Ni mwihane, buri muntu narebe niyirebe ku ruhande rwiwe. Abagabo baryamana n'abagore babo inyuma mu kibuno, ndabivuga pe, ndabivuga ntago nyura ku ruhande. Ni lazima ndakubwira ico uri kurakora, ni lazima mvuge icyaha n'izina ry'icyaha uri kurakora. Yego, abagabo bariko barongora abagore babo mu kibuno, abagabo bariko bararongora abagore babo mu kanwa, abagabo barimo barasesa intanga zabo hasi. Ndababwire ibyo byose mukora ntago muzigera mwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ntimwiyorohereze. Muriko muravuga ngo ni umugabo wanjye, umugabo wawe. Niyo mpamvu mbese mukora ibintu binyuranye n'iby'Imana, mbese n'amagambo y'Imana yavuze. Abo bantu bose barongorana mu kibuno ndababwire nimutihana muzarimbuka. Yego, yewe ntago mpisha rwose, ndakubwiza ukuri. Nkabambwiye abatinganyi, wamutinganyiwe urimo uratingana, ndakubwije ukuri niba udashaka kuva mu butinganyi bwawe urarimbutse. Mwabakozi b'Imana, yewe ntago ndabasiga. Mwebwe mufite imitima ikomantaye mukitwa ngo muri abakozi b'Imana, mukayobora intama, kandi namwe mwari mukwiye kuyoborwa. Muyobora intama namwe ubwanyu mukwiye kuyoborwa. Uravuga kuri umukozi w'Imana ariko ugasanga uri umusambanyi, ugasanga ufite abagore bangahe, ugasanga mbese ufite inzigo muri wewe, ufite inzigo, ugasanga ntago ubabarira uriye yakugiriye nabi, ahubwo umwiyumvira nabi, ntubabarira. Hanyuma uzavuga gute kuri umukozi w'Imana biri uri kurabwira abandi nawe utari kurabikurikiza? Reka ndababwire bene data, dore igosora riraje. Imana ije kugosora. Haleluya, Imana ije kugosora, maze niyamara kugosora ibikumbiti hariya, Imana ije kugosora. Nimba uzi kuri igikumbi mwene data uratawe. Imana ije gujonjora. Dore ijonjora we, dore ijonjora iraje, dore Yesu Kristo araje, dore Yesu Kristo aje gutwara umugeni. Umuntu wari we wese azaba yakoze ibyaha ntago azigira aja mu ijuru. Haleluya, igosora riraje, ijonjora riraje. Imana izagosora, ije kugosora. Igosore, haleluya, igosore, maze ibikumbite, igosore, maze ibikumbi shiri hariya, igosore, maze ibikumbite hariya, igosore, maze ibikumbi shiri hariya. Ibikumbi ntago biziga bija mu ijuru. Yewe wagikumbiwe, kumbura wihane ibyo byaha uri kurakora. Kumbura wihane uve mu byaha, naho ubundi aje kugosora umuguruka utabwe, umuguruka
utabwe. Umuguruka muri abico bisigura bene data. Ni bariya nyine, ni bariya nyine badashaka kumva ijambo ry'Imana, bakaguma bakomantaje imitima bakaguma bayikomantaje. Ni mwihane ibyaha mukora byari byo byose, mwihane muve mu byaha. Dore Yesu Kristo araje, aje gutanga ingororano, aje guhemba no guhana. Mbega igosora rigiye kuza. Igosora iraje bene data, nimwihane muve mu byaha. Igosora riraje vuba, nimwihane muve mu byaha. Umwami Yesu ashaka ko mwihana. Umwami Yesu aje kugosora. Umwami Yesu aje kugosora. Umwami Yesu aje kugosora. Imirima ireze, aje kwimbura. Nimwihane mwene data. Ni wibuka ukuntu uvyuka kare ugenda kuvuga ubutumwa. Ni wibuke ukuntu uvyuka kare ugenda gukora diakona. Ariko ibyo byose mwabikora mukabikora mufite inzigo mwangana. Uzaba wararuhiye iki? Niba ukora ibyo byose ufite ibyaha, uzaba wararuhiye iki? Kutari murandikisha, kataje uzaja mufite ibyaha. Nimwihane. Umwami Yesu aragarutse. Umukwaraje ageze ku irembo. Umukwaraje Yesu Kristo aje vuba cyane. Azaza ntago azatinda, kuko yabisezanye natwe. Azaza ntago azatinda. Ako n'agakorazi, iyo ni indirimbo. Bene data, ntimwirengagize amagambo y'Imana. Buri Imana ivugira mu magambo. Buri Imana ivuga inyuze mu magambo. Buri Imana ivugira mu ijambo ry'Imana. Dore Yesu Kristo araje. Nimwihane kuko ubwami bwo mwishyura bwegereje. Nimwihane bene data. Nimwihane ntimuze murimbuke. Nimwihane ntimuze murimbuke bene data. Igihe kirashitse. Igihe kirashitse kugira ngo Yesu Kristo aze. Araje. Kandi araje nta randevu azasaba. Nta nubwo azavuga ati ndazi umwanya cyangwa nzazi umwanya. Azaza nk'umujura. Nimba we uzaba uri mu ihoteli, uzasigara hariya, ntuzajana nawe. Niba wewe uzaba mwene data uri kurabomora amazu y'abandi, ntuzajana nawe, uzasigara. Nimwihane muve mu byaha. Ikuzimu ntago ari heza. Ikuzimu ni habi. N'abagiyeyo bariko bararira, n'abagiyeyo bariko baricuza. Mwene data ukiri mu isi, wewe utarava mu mubiri, wewe ugisigaye mu isi, mwene data, uyu mwanya Imana ikugumije mu isi, nuwukoreshe neza, wihane. Niyo mpamvu Imana igusigaje kugira utunganye ibidatunganije. Nimwihane. Haleluya. Uyu mwanya Imana igusigaje uri muzima, uhumetse umwuka w'abazima, ukaba utarapfa. Uyu mwanya shaka wihane. Imana ishaka ko wihana. Imana ntago ishaka kurimbuka. Imana ishaka ko wihana. Imana ishaka kutunganya ibidatunganije. Mwene data, tunganya ibidatunganije. Tunganya ibidatunganije. Ubwo bujura n'ubureke, ubwo busambanyi n'ubureke, uko kwikinisha n'ukureke, ibyo bya bitandukanye n'ubireke. Dore
umwanya niwibuke ngo nimwitegure kuko mutazi umunsi n'isaha. Nimwitegure kuko mutazi umunsi n'isaha. Bene data, ntago muzi igihe muzapfira. Niyo mpamvu mukwiye kuguma mwiteguye, niyo mpamvu mukwiye kwama mwiteguye. Yesu Kristo nabaha umugisha. Abantu baba bashaka kwihana banyandikire message. Yesu abagire neza. Yesu abagire neza bene data. Abantu nkikira umwuka wera. Umwuka wera bibutse ibyo mwakoze. Haleluya. Umwuka wera bibutse ibyo mwakoze bibi, maze mwihane. Mumenye ko musigaje igihe gitari kininiya. Mukwiye kwihana kuko nta munsi nta saha uzi. Nubwo mubona ko umenga usigaje igihe kinini cyo kubaho, ibyo reka kubara. Ndeka kubara ibyo ngibyo kuko Imana ntago yakubwiye igihe uzaba mu isi wewe. Wewe uri umushitsi. Haleluya. Wewe uri umushitsi mu isi. Imana yakuzanye mu isi. Uri umushitsi, ntago uzaguma mu isi. Nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo nabagiye neza. Reka dusenge. Data, ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze ugire neza abantu bawe. Abantu bose bari buryumvirize Mana. Ubahe umugisha, ubahe kwihana mu izina rya Yesu Kristo. Sabye nize kubyumvishije mu izina rya Yesu Kristo. Amen.